le monde, مساء الخير في اللوان. ان شاء الله هقليكم يكل بيان. ان شاء الله لا فيديو ينو كون دار فيك بخير وعلى خير. دونك اسييني الهوا اسميت جي ديسيدي دو فير بركوكس. هذا على بركوكس لي ليغوم du poulet. Donc je vous laisse suivre la recette et les étapes avec moi. Bismillah, je commence. Donc 2 cuillères à soupe d'huile, des morceaux de poulet ou de viande, le poulet, sans viande. Un oignon râpé, râpé باش كتفرد لا صوص اللي تعقدت ونقلي كلش لواحد. et je rajoute une tomate râpée طوماطيش تمقرانت râpé غتقلي très bien. سر الماكله باش كتفرغ بنين il faut اتقلي sur feu d'eau بالعقل. Et pour les épices, j'ai mis du paprika, du sel, de ras el hanout, du carvi et de la cannelle, une pincée de cannelle. Donc les épices على ras el hanout, فلفل الزكار, ازوحنا الكرويه شويه vraiment, une pincée de cannelle et du sel. غتقلي comme d'habitude بالعقل. Et je rajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées. تغنجاوت الماكله نطوماطيش نتبوات. Et je rajoute des haricots verts coupés en petits. Les haricots تايني تحشيشيتي هنا كوبيرت مزيان كوبي متكا مزيان وتكمل غتقلي لا صوص ني كاين واحد لاريكو فير غتقلي sur feu d'eau toujours. Et maintenant je prends 250 grammes de بركوكس شلالات كامل شلالات très bien وتصفير et je laisse de côté. Et maintenant je rajoute des courgettes coupées en petits dés, 2 petites courgettes, je les ai coupées en petits dés. alors نتزخ لا صوص ني اتقلي encore شويه سنات كورجيتين مزيانين كوبيرسنت مزيانين تورس مرقه سليترا ومن. je mets 1 litre d'eau. ما تكماساتو شويه لا كورجيت ني ا مي كويسون دو كورجيت جو راجوت مي بلون بركوكس ازرنوغ بركوكس ني وتحرشا باش كي تنطاطرا. je mélange pour que ça ne colle pas. je mélange et je rajoute un peu de coriandre coupé ازرنوغ شويه القزبر كوبيرت دامزيان درنا ديو شويه لواحد د لا صوص. Et là, je laisse cuire encore 15 minutes. تتجراتو 15 دقيقة السلوير وتتجر اتو سلعقليس. Et de temps en temps, je mélange. تحرك de temps en temps باش يتكولارا ويتنطاطارا بركوك سنيا كالقاع تشويت. j'éteins et je laisse reposer un petit peu avant de servir. au début تفهمت الساعه بزاف لا صوص مي اتيسون بركوك سنيه وديت فغار هاد الشربه وديت فغارا يقور دي فغ جوست بيان زيت شويه لا صوص. البولي نينكينين جلي ميتي في الصوص دا مزيان. et voilà mon berkoukes très bon. Très bon, on a très bien mangé, alhamdoulilah. Mes enfants ont adoré, ils ont vraiment aimé. Puisqu'ils aiment déjà les pâtes, donc franchement, je n'ai pas eu de problème. Alors, je suis un zitsouffel, j'ai oublié de vous dire ça. Et voilà, je vous dis, essayez de le faire. Bon, c'est fchoui, comme Yahmel Hal, mais il est très bon. C'est la vérité. Et voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, avec d'autres recettes traditionnelles, modernes, sucrées, salées. Partagez ma chaîne, s'il vous plaît, avec vos copains, vos amis, votre entourage. À très vite, prenez soin de vous, salam.